wow menulian ti Pwuhng kokosunet kaysa ke rutung ata lukay ang way pakanan Pohnpei nan uya kupur kalimawat ranwat niya bang pepur Asia Kriyaw parang kauna riya kitresa kuno ranwat uya ran kasilisa Kriyawan uya kupur kosan ti kalimawat jalan kakatla motel na tabang katyan nan low Oy ban patungan ulian tayo tiyo, patungan pagkitaran, one paron net, and kakulian tayo tiyo. We are low on patungan. Kagaran ko pare bena sa karen nila. Kamba tuan sa la mainan. Kaping linga no wow so ya ki wo pilang kamarar mai ko tamat sama kaping geran kap kai tai bentos ko lagi kesembalakan nepe ini ketin pramawi ken keter en taki yang ya so tratngol koyak kokak an sukset so ya ki ol korea marah yang ketin kupragan kit kapel mar ngenen kamarain ngenen kawai Pan kamera ini kita kau itu kepuramai, kepuramai main paitan anak tu malu ya lama menentukan kapan ranwat sapel marah, anak show kesampaluat kupur main paita kemararan kilangan la wang la sarawul, kemaran kocan kotna sarawul, Kalangan one paronet. Teka kaya katla na sa matay uya kupur. Oy pan po na sa chief clerk kung roll call. Senator Abram, Senator Tigwabi Senior, Senator Kadkadaur, Senator Ricky Carl, mine, Senator V6AH Carl, mine, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Mizumo, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Iwan, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Senator Danny L. Le Pen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendy Tesco Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Sheldon G. Net, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mr. I. Simina, Senator Francisco Sundram, 96 figures. Amen. Quorum Mr. Sansal magtay sa bulman ko quorum magtay ka katla na sa matay uya kupur. Amo na tayo pa ang taula. Record and sansal na Senator Perez execution uya kupur ranwat. Amo na tayo pa ang katla mo tayo. Lain menulian tayo tiya uya sa bulman tayo sa karatan. Pwuhng melel sa karan Kaypuni. Pwuhng lap pang kupuran na nilap. Sa karan Kaypuni o wawalap. Ang kupuran na raksyo ko. Wawalap pang kupuran show ko. Wawan ko sa bulmarlikan ko. Nanalang ko na kanyay ko. Waw toro ang labalap Katie Parian Tiyak. Momotso, government, national, state, local. Wawan ko kabinaan Pohnpei. Honorable Stephen San Joseph. Karyawan kabina. Honorable Caroline Movic. Wawan ko siyang kupong labalap. Honorable Nelson Joseph. O yang amoy siyang kupong kankoros. Pasaksit itingal wow ang Vice Speaker Abram. Floor Leader Latorre. O Honorable Senator Kankoros. Langalang Samuro, Oloisio Seriso, sumasakan o langalangan way kasampalkan na uliya pe nan kalarwat. Dan Pohnpei koros mapatang tayo nan chamber, nan kalan, mastigan kalan. Rakat, oktail, eupanan uya kupurwat roiban, pona se, sabon matayin, floor leader la torre, pukoki kalway tayo nan uya lamalamkan. Kamu Kalangan speaker mo na iba yung patro ay patro ang kupurakan kapkabing hotel buhay kupur mau kupur sabakon ko masangsal to naman trail aloyong ranwat sa namaw speaker kung kupuray tungal kay Bonwa ang kakpuli patro ang sabol mo masangsal yer nilang melel pang pran rail supay di Pohnpei
Pwuhng kami speaker, Pwuhng vice, Pwuhng honorable senator kang koros. Meron sungalan ko Pwuhng lang samroko. Ang lang alay sa seriso. Ang lang kanatakan. Korusya. Speaker ay sungal. Ang bilgak patrong kami meron Pwuhng kapinan. Pohnpei. Honorable Joseph. Karyang kapinan. Honorable Mofik. Palabakan koros nan executive. LL Bilman. Pwuhng Songkapong Labalap. Nelson Joseph. Yang associate kan koros Bilman Pwuhng Rail men Pohnpei kan koros Speaker Bilman Pwuhng sabon mamail staff kan koros mayang patong kairan Speaker man sa karok burma ang kakmiya tayo lang kakapantela channel doon iya kuburin merendangot Kariyaman. Chan siya mau kamagut memiye challenge kapantela supplementary watawato alaltan channel karos mautung kamaguto masaniyay Uwa masaniso kamagut paitar kamu floor leader Rangan speaker ay tungal wao sa paling patpatuto bang promail koros speaker man sa karok burma tayo lang kakrop sa pagmatay kalantar katiyan doon ay dam ng baysuo walu Kariyaman. Chan siya mau kamagutin floor leader challenge katiyan ng base walo yay ansyon katkilang kamutan ko sunnet kan o resolution kan Senator Mikel Senator kan karos Supplementary kia datungalan kia ransyo mau ay mampleo po na sa supplementary floor leader lator. Rangan speaker ay tungal wao tituwa sa bang promail speaker man sa karok burma ang kakmiya tayo lang kakrop sa pagmatay kalantar o katiyang banay dam ng baysak wano yay miscellaneous business Kariyaman. Chan siya mau kamagit na kawaitan floor leader tagang katiyan po ng basic wano yay miscellaneous business tagang katiyan po ng basic wano o ibahan po na siya Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, unay baan patoyang nanitong alira choror, kumukupurabungin patayang sa umasangan kasam sa karan kapang gaya nawa mapatoyan nilang. Itong alwalap bang kurong may Mr. Speaker, maan kumelel Vice Speaker, Floor Leader, itong alwa choror bang kupuran sa nalay mo, Chairman at Kar, Dukon Kutor, Senator Michael, nasa Pwuhng, Senator Edwin, Nana Pasokes, Chairman Hatu Wipinman, Medal, Wanaki, Pohnpei, Honorable Senator Kanporos. My Mr. Speaker, Ibayu may kameralam, uyera kasambalo, koneng maluwaten, mangi. Epit project yung magmagit Pohnpei, into one open MME, nanpungan sa matay government lab o Asian Development Bank. Machapiatar, Kamalanal, Mamugmugid ng Kolonya Ranwood. Sa manan project wo, Legislature kamanata million riyaw. And we as our matay show yung project kasambalwad. Nagkupukurawad. May PTA bang kalebgi Pahrek pace na panuyaw ang alpukat. Patawan tamat po kaya sansan maranwat PPA patpatunan kapal. Nan karorong mauyawi ang kamanamantaan mo nuwat. Esansal tunangan milyoner, may bang sa 10 milyoner po yung payo. Utan pan patod yung PTA. Ang tatak marapan apaliti uyawi tanaluwat. Alwat magadiar may Mr. Speaker. Saya kumusagla. At the 10 PPA, we uyat tatangkan. Papadpatunan kapalin payday. Sansal may right on the dagan PTA kan parbarag pay mamagmagit. Pati ang may Mr. Speaker, sansal may nan karong-rong mauyawi tukson tatang karos yang aki tukso maban uyata pave may yang aki asphalt peak raro sa angkan koros apan apple nintuan mo ni mapato sang ITP pangwat may Mr. Speaker essential may project what niya so mapet uyawi company in white sand may aledipet ranwat subcontract may miyanan pungan white sand o PTA ima kamakamagat right on the dagan PTA kan. Mr. Speaker, nan wawa na mamiya
o ikamera may masandi ang naninaw. Kahit ang PTA may bang pukaw ang material kan, asphalt, peat, rarap. Ranwat project wat tatong kilar material pukat. We have been PTA ya net yang white sand di sudah patungan. Wasud yang patunan kasan di legislature sabol man yang project wat. Apa sansal me project wat tatong kilar material kay. Nauya ang PTA. Nauya sabol man Pohnpei state government. Nakona nga napali rialakan mamalwat kamanata. Irawat kasambal buhele yang PTA ya pilsolar kakapali alakan mamalwat kamanata. Sainsal material pukat pilsek pui tong nan account mamalwat kasaneti mintuan kosanet kamanatar mi account choror yu memoni kan koros meraseng sangan puinen material tua temen tanpa tuat yang dalam. Tapi puai kemet mai Mr. Speaker imen nawa kara kamakit assignment ang muyawiyang sa makamtin mo ni ang kakarong Israel kan apali project with Asian Development Bank o National Government White Sand PTA sa material sambahan mo ni o TNI o ang kakrobadong malwat iramelel kan kamelele may rawat anana apol karwaru o kawal may PTA so by ranwat ay itong aliratorol may Mr. Speaker kalangan bagi sa mga Chanchana mau kamagit na sansaler san chairman and moni pwegyem ya utpen kamagito koros mautung kamagito masani ei Pwuhng masani show pweg kamagito paitar mia masana pe Speaker kami Senator Miguel kalangan Speaker kamu kubro ay tungal sakaran wow sakar mesik engkak polis apel mamuya tungal me paitait nilang Protonan wasan wala malama itungal sakaran wa bang kupromo on ki 5th floor kamba bayan arapol senators koros mang speaker po ki irawa to lang anan memian sawot pen ka kamaur rai me kai me dal masani rayo kop kolang sansal committee on brit talk po ki apit moni o motion memia iutung Wagi bil taman nan korong-korong kanan so may yang tuwa finance so may lengan na para kuway tuwa sang FSM company o kamtin finance o report pa kolong uya pantotoken pelikit mapan uya upo na wali project ko aming kakabatayong makamiti pilkak talk wagi sawasan mo ni koros may pitulungang nan project to programa kan mamia aong ngomok-mokit makarasa ba mapaitok mapukat subul banana resolution na wali po kaya sire infrastructure te songkan me sire tal songkan ong kiti may bambatawan mang speaker project me patola sang muli apang kitinan congress barbato po nang inisilok o nan munuwo palilaw to angal machi ala kay te tapi nala kay legislature wat kita pelmiya sa wasang local government makak patrok ta mo ni pukat weter kakon maliti tun tatak o yapan process in tatak komunikan en matangalan an account wasudo sa pungin tun tatang ko somewhere wasagis mes mo insurutok panamiya amya mo ni riman pa kama Bakit koros mapangkak tok munikan pun kak kamaura la o abaliya tayra lukum ketail masan yuro ko ayo a finance bill kak tok o nuya pa ta ketail kak kaba kita toto o abalira ilakan metiar tikabal niar pang kamal bagi sotok panan tok tawo pana ayay tungal sakarata mo makak mabil sudah bang konong akam dekat kawe tahu engkak sansal merop kata uya itu mal kabunot kalangan mang speaker kami chairman Carl kalangan may Mr. Speaker itu ngal wa sabal bangko puno mo yo bangko purkan ko si kapung ko kawe memi sang kambo kabay ano Senator Miguel imen pagi tatak mabana pali project na TPO anutan kalep mabana pali project kan mo magnan wit kiti
and we have come with Choror. Kak nag pesang moni kan Puelto into one project in ATPO. Ayaw tatak na pali ila kasampal o ila karwarum miyasang itungal colleague Senator Miguel. Tapi we have come with Choror. I mean pagkita saya nagkak rating tim masin pen kamakin me pit project in ATPO sabulman kita. Amuran mo meto ya popol kalangan may Mr. Speaker. Chansa na mau kawait memia upogia mayor kamagit pen tadan retung ti masan po mia karyaman pe iban ponase koros mautung kamagito masani ei Pwuhng masani show kamagit paitar o sansal kamagit wo panasan la sabul matai kamitian moni o imen kamelala me ban report tanan sabul matai regular session watch whether kapalin PTA special supervisor. Mia J. Retoro, Senator Jakan. Kamu Senator Miguel. Kalangan man Speaker, imen nuwa bagi esensial me proaconggon kak patapasang. Aiman uyanta pakpakan kak kaparapat. Ong kamtriyaw me motion assign ayo. Dan kak tak kaitan ke election district number yaw bala-balang kalangan ipatuang kami me patulat tapun proyekan alakan kuin kecumatalaniyum magak patok pan kakapaliata tatok kaitan motion met up chairman public work ko tayan ko kakuyagi kusaw na assignment kabarabatu aleti mangitikin robkat kapatayong sawas me patu dasang local government riyaw and election district number yaw kecumatalaniyum. Iman nga kita irang kawit man Speaker. Kaya motion na pagpakin kawit. Kalangan. Mamawa Senator Miguel, Miedre, Retoro, Senator Jakan, kamu Senator Simina. Ngalangan Speaker mo na iban, baduan ay sumali Retoro, kapentiang ranwat kuburmawan sa Matalkon, ay tungal sa tanwawan kak, badeng, sawal mo mi magumtiyang dimensang ranwat, kongin komi kay Speaker floor. Number members Karusian. I do all irresolor ban pit ireyo me bangak main Pohnpei pon kailang ka kau na batan. Uyaban atay bangin na pali irail dipulti kan. Niya concern sang wenjoges kau sabuyo na wenjoges kau sapon. Niya concern di irail tron kau sabu sharing niya. Talilaw din Israel kan prolong to as tipoti nan pusa po rutan kuya Israel lap o kaparpan Israel kon pusa po eri imen badruan me Israel kan no ya tipoti ran prolong to kuya ben aray ban apali Israel ang kakpil yung siyong sang aray lapali wasun din kanong tayo napali ang sabi natin laban melel mera uya tronway momonaray bang magkitaray ban apali aray memor bang sakit tu dame dragon kasik ni bang parat. Jadi ini nasi ini kami tinjauan ko orang kak lukun tu sangat niregan berbang kak bali yang sangat narmas juga. Melel sabon kali laut ini rail memperolong toga esti poti seruya nekot lap magutkan meruya ini dan keperang tuan wasa. Aimen ia cuma lihat ini sangat rani, halangan Speaker. Chancel makamagit yung mo. Kariaman. Koros mautung kamagito masani ei. Pwuhng masani show. Kamagit paita miya masani be. Kamu Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko pura mo yung bangko pura kan pares. Imen pagkita niya sa makarong-rong panuyawi. And sansa leten mas pukat. O marasiru ya men Pohnpei aran pil support lang wasam rautan chowa kumia mulik pen me pergi Pohnpei ya uya capital na besam an sama support di kan kin patoto sambiro pe di Pohnpei Israel me support kan patoti ari anapol kanay nay and apol nemo me ban ya apali irai tu podi pukat nisangan mom kayu irai men Pohnpei kan
Sonia utan tay bang pukok ay rai masatu ya men Pohnpei aren tolu lang wasa ma utan pon yang pukok na rai kalangan may Mr. Speaker. Chancellor Mao, kawait memie, Senator Carl, mie tremasin pen, ira kasambal memie, kalmele me ira kasambal yumuk, chana nane mangi ata Israel tiporti kan makan patosang, nan way loud kan, bagi chancellor me tiporti pukat karbe na rai patosang, nan way loud kan Amerika mie karbe, para pato kita selaka patola Amerika. Ria kasambal, committee na bana siya ng Department of Justice, Alien Immigration, o Public Safety, o wasakan koros mo ko na ran karanga, korangagan. Roberto, ira kasampal wat. O kamelala may irawat, makasampal na ananan report ang sukarwaro, non-special regular session wat. Karos mo utong kamaguto, masaniyay, tuwa masaniso, kamagut paita, ran tuwan, pagkupakumamiya, ito ka committee ang jayan ko. Mia J. Rotoro sang Senator Tegan, kami Senator Edward, Chairman Hardy. Kalangan ng promi Honorable Speaker, men pagi negara-negara muna iban pacha ay cungal sekarang kay poni. Wow, kapeng enggak pacha yang sapul mumi o Chancellor. Ay cungal wabang promi Honorable Speaker. Ongi Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senator kan. Bulyang ag sa staff kan. Honorable Speaker, men pacha wancem ansugis pacholar molwoch kupreta sawas en kagan sawase sabul macay baseball field tawasan baseball tapumpoy chik lel rawot chochika wait pa puroto imeleta men pachwane emotion Pwede bilang sumo chay kachen ang New York o Mia German Cup may German in social culture. Ranggagan may rup ya studies in sabul macay baseball field to. Ong rail kan mapya pali na resulaga ka na pali ya. Chay kagan rapakita Pwuhng mabangka ka na pali. May sabul macay baseball field tewasan kamatong umpoy chik. Imemen pagigi motion to social ranggagan chekotong na molwatch yes studies in apolban sa na chekosan kamatong poy chik may rail mapya palikan sila kagara palia anggagan sansal che anggagan kuprayang rail bangkan apalia to imen pachuan motion Honorable Speaker Committee in Social, Cultural o Health and kagan che gotong pang promuyo pang pranaw ko sanderstan studies masaw gagarian Sansal makamagot yung mayor, paros mautung kamaguto masaniyay, uwa masaniso, pagkamagot tayo paita, miya masanibe, kami Chairman Edmond. Salamat Speaker. Kung kubo muni kanyang pato ang kapiyang pato yung sakartang wawakan makami pulian kir mungutwat sakartita. Nan mo alit yung sakartang wawakan kami Speaker Vice Lord anapon dosan karos. Durekan karos yung pato ang tayo namin yung naman namin mention mo. Ibang kaping kiyang Chairman Edward Pwuhng kasalya tayo ro. Ang sukis na manar ipatawalong motion nyo kumuyan kakok pakit na company tapos mong kampiyan may patuan tungalan ki sangkak jayo assignment on rope on Pwuhng sport dari kaping kiyang Edward Pwuhng matang patuan ta assignment yawi yaro sama muragis kapantalar Pwuhng patuan yang LC makumilya kuko na cukup ni kuko ke makin so yung ditara kan esto pato punto wewe karono tan ya wiyer po mele na na pen wasawa tan na ya wita weti essential makamatong ya wasaw ka bukas so problem law biya muskan sa kanakan tendikan sa kanakan
Tapos dia me buat we pia karwaru Pwuhng me akin na anso karon na pa na puelta may kita ba to nan may wika ta sang nakki ko da sang karon sambileo subot ka antak puelta andan kan me pan kamawi tila sang kapatang langan kita Kalangan Chairman Edmond, miyete masan benire kasyambalu sansal mesabul matrail micro game saktam bei sakel bilpat patroto anane kamaulan losin yakyu sansaler o kaiten mo so wasan kamatong kan karos ne trai sabul maliki yete ire me pitata irawo kamu senator jawab Hormat liptirau so trai nakom kupura trai la palia sang ma ire me sansal karos mo tung kamaguto masani ei Pwuhng masani show kamagit paita ron ituan kawait memie assignment ka sambaluan assignment sa bulmatay committee in social cultural tradition or historic preservation ran ka kan report nan pil regular session what weki anan karwaru o ka sambal memie sang senator Edward weki irawa polar amiete iratoror kamu senator jawab Speaker kalanan kapromi trai kat pan ira toro kam katung pura ni ni teu teriau moni ban pato atang sekretaran kai puni wakan ni ya nan chamber on kan kamu Mr. Speaker one ki five speaker na por mak floor leader na honorable members kan o katakan korupsi Speaker Mamasin laut mepit Ronald. Resto kapo yang sangat emas. Iyan legislature kay kokoto bila damat. Ari ikini yang irirongo krikilang umun uya benda talk na pat bonial. Ranwot sangsal me bangun kempan PTA sedar mi o tatakot ramil toto lat mo. Kasaladakan kawit Muni ko tara sang trial, sang national government. Mr. Speaker, may kasyong palagi try siyong masyong ata. Mag-try siya na patruan lang ito na ni-element engineering. Nagkak kawait tatakan dunyang. Try mangi sa patruan Buyan tatakan makatakan na Pohnpei ang siyukis patrular. Lalaranwot isa kita kailangan ata Tatak ya pun osak so ini wala ini mau. Ansyo kis patrol magaron government in China berso sa kan trial. Osar yaw nan mo materinim kasilin. Net to water. Dari ito ngal matawat apan kis pailaut matray kita ara masanan mas suntar sidu tatay. Anggak si ose sa matray tin tatangkan. Bangak kawit sang amas puko. Uyapen tatakan punian. Kung kang try with talk Anshokis try proto. We have quality in the talks sitting on chat. A ritual couple of speaker, but try Shukak Ewang executive, try some Kamangaitan, try to amend semen. Engineer Ganapali, Pohnpei, Pwuhng we have been on. Dan patron dia met Pohnpei, or try to Kuransi. Kalangan, Mr. Speaker. Kalangan, Senator. Jawab kami na magandang kamagat yung mo, bebem yung mo para tagtaypan. Chanchan nito ang olo kawit. Patruan tiyang Pohnpei, kami na kupuran. Miyate Iratoro, kamu Senator Artui? Kalangan ng kupromi, Mr. Speaker. Kayaw imin siyang kay sakratang kaping pang kupuran na nilap melel. Pachiyan sa bulungan sakratan, wow, machiyan ngay nilang, wakon kun komoy. Kilimin wakon kumelel. Vice Speaker floor, Merit, Honorable Senator Rie, Honorable Senator Kangkaros. Mr. Speaker, ay jungali rachoro rach. Pampit anso yu mapit sabul machay wasan kasi lakit na yay tamsay. Sansal me ay nanan-offer tour mo niya chay kamagat sang private company yu mga papali mo. Actual kabugoyang PTA ay iminansansal me sa bulong may committee
environment o climate relation agis punot kita wasan kasi lakit wasan tamsait rongon pen PTA pangkon maldi sang tato eri kalalaga ko isinagano tapali wasan kito kaya sansal masay mano to kaya ki PTA eri sabnumui kamdinan environment inan punot kita rongon na PTA pangkon maldi sang tato ko imin jalan purang caya kata makone yang speaker an kak sawas sansal menucapin acai wewe pene o ngaksagatif tianai bantaula o kecikita pet rabang kalangata wasaong i senditi makak purang apali memurun bisnis ma apa liar mo leletomat sudan soja tete mamier pet kota te soja ai min makone yang kumkupuret adjournment in finance kono mo yung challenge purang follow up o mapetcho pama PTA challenge nagis pil kachikala kabukuan PTA ay ima speaker ma chairman kumkubura ma kono yung kita follow up pet ma uyawiyo ay min kamagat floor imin yata motion yo ama kumkawit adjournment in finance ay ima kung kawit mga ko na yung challenge iyan kakapitolong motion. Ay mat kalangan ng kamu speaker. Kalangan Senator Artui, ira kasambal yung masansala sang kamu concern and wasan tamside esulara pulmaw. May kamelele ako concern mo parata. Concern kasambal yung Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko buramiyo bangko burakan kapengki kawait mau namiyasang kung kapayaran na Senator Artu buwagi ira kasambalwad and sansal muna makamanamanda ang masan kit magtay kasik maban pet malwad pil hugatala ko sanad o hugatala tatakin moniyo may moniyo vanod padula ang PTA ito ko sanad milkamanada may PTA maban pukwakiyar mo ari leledomet sudo monin pet ui monium kay wugatala o kabuka ke PTA ana baliwasaw ay kapeng ka kaway ito makuyak ka makit kami kapadabadan check ya wasak check ketiye ang wasan kito amaw ang monio i monio me patulang PTA poran apali wasan kito tatawad niya pan mokit may Mr. Speaker utana na cooperation in palite cooperation in option cabinet cooperation in TNI cooperation in PTA o cooperation in boarding south PTA we tagar mo erain mo ni wajah sedeman sabadak pen patola pali tatag mer kasanti yang era pali mo kay bangkat nan kabal won dele terangan wot kay kamanatar kosanad me pil kabuka ke PTA and kamagad long taig me patroyela tagajik melel sal talang net point when kak point isang wasan kito wasakan mo ko nang buy-buy lel ranmot 14 sa pil say kapali permit me PTA anano po rin kakuya tatakot ari open na kasampal yung ananan niya rin kalian nagsagadi sa depan okay ko sa nadakan magtay ka manala magtay bangkad ka na sa ang kapal bukat ay kapingi oversight mabami o imen pati ang kambaga pa Chairman Arduin o kami ka pa dapat nalo kami din climate relation o kami din money and kakadyang nan karong-rongan oversight nanwipan what mabansa na mo ay men bagitan ka kuyawin niyare murin sa wasklak riyaw patola lel kulak limaw kalangan may Mr. Speaker. Uya kamagatiyo mo. Chansal mo uya kamagatiyo mo. Karos mo utum kamagato masaniyay. Uwa masanisyo. Kamagat paitar. Tay katyangan an masanato. Ikapangki. Hira concern. Machansal asang Chairman Artui o Chairman Carl. Pagkapunatan wasan kit. Solar apalmaw. Potential ma assignment what ma assign ang committee in environment, climate relation o finance.
o nituan chairman ya kawewe karong-rong panuya mori siya wasin ranwat takap Next week, makak niyara mo rin sa was. Kailangan. Paros mautung kamagito masani yay huwa masani show kamagat paitar o kalangan kamagat iratoror kasambal masansal si pagi irawa paltar miyate iratoror sang senator Tekan kamu senator Edmond Salamat, Speaker. Kaya may tinggal sa katang ko Pohnpei lo ano ko nang tosang karo. Speaker ay tinggal retoro wat at patungan ng retoro wat ng legislature. Napit ananapan public rescue. And yawita ng vehicle. Open melon eu na kayo ng kolonya po ito. Iwasap sa kon naramas kalap patpatuto yun. Rahan pukat may van patuloy ng taga-trip inipong ka. Dokon melon. Tungal sa kau yawi. So iray min pubikan pampatuta sa puping. Patuloy liki paninikin yang ito paninikan patuto. May sakpan niyo kanya o paray pampatuto. Kusangkot suot. Ay ini kasing buhay kailan kabalita irawat so ibatungan lang legislature mamiyo wasa kayo ka kapalta wasa pukat na pangkaran po yung karosan ka kopin dito ako iraman elokiti anuya public rescue pwede rin patuwasak ng wikan patuwato namin masyuto panini ng kolonya pangkot siya punaror gawasa ananan na palta irawat musin itapi Kampinet ang kapwabi o kasi awya person ba yung mga kubawa to kapakita tama pan kayun ma salamat Kariyaman. chansal magkamagit mo paros mautung kamagit mao masansal sang senator Edmond masani yay uwo masani show kamagit paita miya masani be Tami men patrawan mo in ira kasyambal yumo ana-ana na polta pasyakan makapakon kun huyawi nan Pohnpei melel nan kolonia patroy boy bin teketrik o pasyakan makarani nan kolonia imen patrawan kabate yang chairman komkupura committee in public works and yang committee in health poran ka rob pasyakan makone ngoirail ewang tianay o patrawan ta design and wasan kot pukat kanan kagan kamanato mo paros mautung kamaguto masani yay uwo masani show kamagit paitar o ira kasambal masan salasang senator Edmond panasay na ang committee in health o public works o ituan kawait memiya man kagan report bilan regular session what alangan Miyate Ratoro Senator Louis Kailangan may speaker mo na iban pa jo ay tungkol sa kargaan kabungo wow bang kubukan sa child court nila macam sa kumul sa karatan wow mag pajoyer min lang kapuredo nan malwa chay tungkol sa karatan wow bang kubukan Pohnpei vice speaker floor leader honorable members ko rail kan mebil tacheng chay nan gallery o pepeyan nan men kapese ay speaker ibil menyang pacheng nan irachoror o mako na yung kapitulong motion yo kung yan assign na yung appropriate committee ren check kata niye olemen me kachayel kamanala puina buen kak pacheng palian sports o apali sabul machay sensukan kauno prailta poren kak ono peng kamatongkan me chay kanyang pacheng nan FSM to Pacific Moni watch kama naman lang na physical year ma naklaw raisocha airta olo pilpachoto nan physical year ma chipil kamele na ma chipil kapachayang puena nolo nan olo sa purang airta na ako na nga kung yan assign appropriate committee pa ma abansolana na penolo aran inching lang olo ma abansolana na olo helmet chipil kanin chinching tocho o check mayamuman ya status na
iwan match may man kapitolong we have kita motion o ipakil kariyan. Tansa na mga makamagit yung miyay romia utupe koros mautung kamagito masaniyay uwa masaniso kamagit paitar masanabe kamu Senator Edmund Chairman. Kailangan speaker ito ko sa tao kamel me tanto kapay Senator Louis assignment mo itan ngay me ban tokas kuya ko pelin sport patungan tayo akan email tong tinting to lewa yang ko yang email do ang wawa tong ya ko lewa ko tawo ya ito yang wawa ko to ya pali email lang ito ng email dan patartong niya sa ko open ko yung kakwawa yung kampi report tamba tulasan kailangan Tansa na mga Senator Edmund kawait memie o Pwuhng Appropriate Committee, a Supplementary Committee in Social, Culture, Traditional, Historic Preservation. And ito one kawait mamiyayar, kami lalam mesular masanabe, koros mautung kamagito masaniyay, uwang masaniso, kamagit paitar, o assignment mo, assign lang, panassign lang, Supplementary Appropriate Committee in Social, Privilege, Culture. Mr. Speaker. Kami, Senator Carr. Kailangan, Mr. Speaker, pag-ibang purang tungalan diyan si umao, o itungal wasabal bangko pura mo yung bangko pura ang koros. May Mr. Speaker, boleh kita tahu kesem baliu me padoyer bangko pura jail. I mean, nuwa gara-gara kamagit jailan kedla nan sama jail kalender paaniran ng basic kayo nanti kami report. Parliament Chancellor lang mo kamagit kawait sa Chairman, challenge sa paldalan pan order of the day, a standing committee report. Pag yami ulpan kamagutok, try kat pan standing committee report. O iban po na sa floor leader. kailangan speaker ay jungal wa untuk tuwa ta bang promi bang pangkat ka sampal utung sak speaker man badongan sakara ko burmaun niya tay langgak place standing committee report number sidibu ko wano labi na riso kuno na sapol matay kalantar rango Kariyaman. Chancellor mo kamagit sa matay floor leader, koros mo utung kamagit masaniyay, o masaniso, pag kamagit paita, iban patrawan. Pagkitak talent play, standing committee report, silip ko ano, labi na riso kuno, pan sa matay standing committee report. Makaros placer, ay pan po na sa chief clerk. Standing committee report number silibugi wano line risa kono mapit governor communication number mepuki bayu line risa kono sang some committee kapat-kapat judiciary and governmental operations o committee south. Talent ka katiyanan masanaban standing committee report what ay pan po na sa sabol matay committee kapat-kapatan chayan ko o land. Kailan ka katiyanan masanaban ay pan po na sa acting chairman and chayan ko, Senator Liganet. Kalangan ko niya, Speaker. Mo na iban pato-pato, Mr. Speaker, kom kupre. Iban yang pateng sebelum mobi Kadkadaur wa kita ni besansan besang kapranwet. Patuan wan kim komi vice floor honorable members and legislature with populasi wote wan kirail kan pateng kana gallery o wasa sedel bil. Mr. Speaker, imen kita ni wao. Nele patuan William T. Joint Committee, nele Chairman iso kumkupre, Chairman and Land o Chairman and Chayan po member kan o patuan long kamukit. Legislature with the supplement kita standing committee report. Silibuki wano lepilian reisak wano. Kariyaman. Chancellor mo kamugudan acting chairman Liganet, koros mo utung kamugito masaniyay. Uwang masaniso, pag kamagita paita miya masanabe. Speaker. Kami, Senator Liganet. Kalangan ko mi Mr. Speaker. Ikolokol siya itong sekaran wa mesansan ni kapanakis. Ong ni report silibuki wano lepilian riesak wano. Mr. Speaker, iman patuan kawait gintuan met. Standing Committee report mesansan Ye me itan kupren Joint Committee and Land o chayan ko mi assign ong irowet
assignment mesansan nan Governor Communication number 544 Lepilial V6AH. Mr. Speaker, communication with Epitata Legislature Bill number 387-26 may legislature with kamanatan session with on designation and sub nan Pwuhng retention area kan may pato nan fixed retention area. Niya sansal nan communication with Mr. Speaker kapina sorte kamanata kamamatan ko sa network peki kaway tenechi kamelele me sansal pang ko provide kaway tenechi me sansal nan Tito Maseto sansal me echi kaway ki kapina me kosonet me legislature with kamanata uwong kosonet kan nituan koson di citation kan mesansanan kawin energy yung kabina. Iban patuan site ya kosonet kan may echi kawin kin kabina metenetan uwong kosonet magita kamanata 387-26 kosonet number 10L-142-23 met den echi kawait ki metene yang manaman en echi en wiatak regulation yang me pangkosoneti wasakan me government totongki o bilanse wote Mr. Speaker recite title 42 na supplementary code en Pohnpei imenen sansal me joint committee Riau Nia assign communication with it, retupene ayo. Tirailan kati irekan o kosoneti tame panma. Ari kawait mesansalayo, kubren committee, joint committee riao. Kawait ki metene kailanane solanan so kamanamanten kabina pito message. Ari email mesansan kawit mesansan nan report with ari sansan lamang imen kapatayang ay tungal mata-mata Mr. Speaker ben kakawit purkan sansan lamang me citation mesansan nan in HE communication me kawit ki kapina on ireme me pitata LP 387 kosonet came kosonet me legislature with kamanata. Eri legislature with kelet meka amend kosonet puko. Ime wiyawi 387 trail amenti kosoneto penkak itawen kupuratai. Isode reya me pitata pasan and Pohnpei state. Me pan en niya conflict. Ari kamerele me kailanane pegi ewiya men kosonet me kita legislature with kamanada saka I kamerele me sote uwang pasan en Pohnpei state ime kareta legislature ka wait ki kailan override so kamanaman pen kabila ni rola ba Mr. Speaker even peki member kanen pil ka wait masakan kamerele me anani sasak talangan Speaker Kalangan Acting Chairman and JNCO, Senator Licanet, Mieter Masanabak, Kamuy, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, bangko pura mo yung bangko pura kan. Imen pateng, itong Acting Chairman Mao, nantatawagin Committee Kapatabatwat, may patikiyang Committee SAP, Pwuhng yang Jawa Committee Kasambal Riau, what I mean pateng, kawit na miyayar ng report men kapatayang itong alpapem makak. Mr. Speaker, sangan tatawag tayo uyayangan nintuan ko sa net wasake.
wasau tay kamanayang government in nukuar ren santi wasagis patutawang pit ita sangon wasamet tay kamanayang Pohnpei Public Library ita sangon kasanti yamet regulation sudah kaku kita kusunet kaku kita kusunet ita man kupukuan kamana ta kusunet malwat sepatawan PM sama tel Attorney General Chungalan ki niya inchingiyata chungal kawai tang kabina my Mr. Speaker wasakan makasanti dan government retention area kasanet mabangkin tatokeng anane nabis nan kasanet kan mabil kasanet numan government kan niya pantatok esudi ready kasanet will be designate nim kabinaban kak tatong kasanet bang kasanet dari ikasambal ki kawait miyanan 80 opinion kawait to anane en bilablayang kabina pagranwat ni muyum utan kasantian wiya office wiya latembe sen kabina dari irabukan may Mr. Speaker Ebil konengan wiya sa madaliran kapunat. Pagkita ite nek tatang ka magkita luchung memeno kawai din ko sened pan ni sakon momot. Magkita so do uchung kawai din ko sened pan ni sakon momot. Masakalat telan sa madal public auditor. Pupukawo kasantin nintuan ya wiya ruwasin pasin ng ko sened. Nauta na bilban wiya office choror yun. Iya nani na office choror melalatong malwat. Chay kamanata, puran kak tatang kuwasaw. Mohon kamanamanta ang kusa network, chay bil kamanata, mohon ni puan kak kamawi ala wasaw. Tataw ko magmagpiyar. Nan-men kawit kan may yang ato kawitin sa Matayla Attorney General. Bil ruwase auditor and Pwuhng san tataw yung magkusanet kamanada and toll. Remind Mr. Speaker, iyagis choto kilar sangan tataw metuwa damat. Solar lirap-rapin kabina akin toll abron kusanet magtay kamanada. Kitaypan sangan laliyat. My Mr. Speaker, bang mama ang child sudah dua je right on the Duncan government me permanent o kita isu ya on the Duncan government cewek ya ulia benaramas I cewasa me kawai di naramas pan patrolong nan kasantin government through legislature porque kita isu ya on the Duncan government cewek ya ulia benaramas. Remind Mr. Speaker, ipadya ngay tungal chairman, preamble, o member and committee yawat, o uchung report wat. Imen nuwa karakarak, padya ngay tungal chairman kau. Segera maluat kaya sabun kita report wat, o niya ban kamanaman, magkaya itaula o kadyang nanusus. Kalangan main Speaker. Speaker, Chairman, pag-uproin ko na sa mga Senator Simon. Kadang kami lain speaker kami pergi aitan patron dan bawa speaker aitan tapi yang sudah yang itu masa kantor kasut telepon wow atau siapun mau saya bisa membantu dan walau itu kalau tak kami want to fight from itu lang-langan Pohnpei kesompalatan yang Tua Kadkadaur and Legislature kay sa Pwuhng ang nagpunta ito kan koros tuon Pohnpei sa matay staff kan Speaker men
Pwuhng ay tungon Chairman and Chair ko o tung Committee Kapatapat Chairman and Land o yang utung kawit na Committee Kapatapat patuwalong ang Legislature. Ipuriya mo'y gila kawit na miyasang sa Matala Attorney General pag ginintuon ay wadak sa buwal matatungol kawit ang acting governor. Emang kawewuyang governor me legislature suota sa palman ki manaman and designate wasaki sang den government detention area well ang kakatokang government. Po ime emang kawewe. Kita suota sa palman ki manaman and we are marketing designation nan sang nan retention government area. Ibe-ibil ka sampal ki speaker ang somno korong-korong pan wasak sit wiyawi. Ulia pa ni chimia. Pero yang Pwuhng korong-korong memya. Sota irayo pardara utu sang poros ma ria iko sambal di songen moment katok tu met pwe nakmal pang ko tin kataro pwe opinion state HUiata istasan ita men side conveyance law and barrier 2003 wak siyang tama uyawin mo stress side da utan merit and case for e-merit, legislature designate wasagi sang nan government detention area punta kosaneti wasan kausan and Israel to the talk and ligi makay tagman na presam matatalk of protection diyan. Udani puriyang may kila tatalk to the met pwede ni duwan chairman ng finance pa doon kasalita mo kayo karon kita ka Manila puso ang Pohnpei Public Library suota taunun Mungkin nagtail uang ata sa matail banamante uang ata ko sa dito sa public state. Ariya may nili masan pa ni rawat itare. Karanta speaker men kamagit tail ang katla o tawala ko ito ka naman nagi ito ang kawit report na ito kita masan ang report sa palman kita tayo nang tawala na tatap na kailangan ng speaker. Kailangan Senator Simon mamawar makupurin po na si Senator Simina. Wow sa bal speaker min Pwuhng to mekot mapitru board. Bangkak sanjal ong ire magtay mamasan ni. Igis pe kasalgi iren kawait siyang acting governor. Tama sanjal lan report di bang watak. Bangkak sanjal nan patriaw pan committee meeting irekan masanjal lan report. It should be noted that during the public hearing on the subject matter, the Attorney General's office was represented and there was never any expression contradiction for this provision. Isiribaruan yawa sa kung kawit na ulian to billion Attorney General paruan na yung Attorney General kung kawit kan masansal na report magdahil mamasan. Uwagi kasalita masyudot tokpanen aray wuwapen na mon irawata del dongkay. Pero even nan kaksansal din na report kwe stated na report masyudot may kutsura kasalita may uwong kusuntin tatok magday kutsura. Pero isang wasaka may bikasalki yamo mo na Attorney General alitira kan o kawit acting governor kung kakatula uya tama sansal mo tayo isang gano'n. Kailangan speaker. Kailangan ko rin Mr. Speaker. Pwede yan siya. Ito ngalawan ko yung Mr. Speaker. Vice Speaker, floor leader, members kan karos. Katay karos. Speaker, ang siya lang ng record me. Sa matay talk what hintay kati ang siya ukis patalar. Yang utrum. Pero yan siya me. Siya parliament acting governor OHG communication portal trial me wa me ko tray me ikisbuk sang tama ko tray masa ni ran sukis patular kiyang yema mataw yo me yanana tray mo matang ko na direct ki mas autopen KG sama me sang option HG iwasa may patpatroy men yang pungko me awat mo tama kalagal
o stream ng gray area. Dari itu hal mata wan suksit ikis pengentar. Ay mengkasalita ran suksit dan floor ko kaya kak bangi dapat wan tama pang portan sukis itu hal betul. Kalangan Mr. Speaker. Speaker. Comment Senator Miguel. Kalangan Speaker. Ay tungol sa karaniwang sa palpan ko promo iwan ki vice floor kumbaga bayan ang rupol senators karos malban ko bro po ki irawat ramu iman kalabag rin acting chairman makam kakawit ya kumbaga bayan senator lekanet komelil apitata ko sunne tamo yan kakiyang usus kimeo ko tume ipatawan unsak irawat kasampal Pwede bilcaman masang ni kapalakan mamia kopuko ni kusunnet to kasanti kaburbursam traktor and treasury administration o kabulang pan kakapali wiyapan iralakan me ito ba ang patawan squad patulong o yung more nan chapon uy pakunin pontikan may wasap ko may ana pa miya san sorry kasanapan wasap ko kak akay wasang kasawasap sangat yan mo yung rasyo mo sa patuto. Ari, nan pulayo patrapa, nan kisilgaw mo yawitan ni Papurwano, Raya Katresa Kuno, mesangay chi, makamkaw-kawiwi. Kayam saklan pulayan, may parakala, kasaleta, makawid patuayang Mr. Paul. Sino patuan is Mr. Paul? Bakitalaban Mr. Paul Pohnpei. Advocate, Ateruya Development. Nan kamti chok pun kooperato kawit legislature and tolap pun so kamanaman. Nia kuburayo wan ala kawit sang renaichi pun kakito ya utanin tentin dame uyat yung nan kawit karyong kapna po so kamanaman mutun yawi. Mia te kamti tolato tatong kirakat. Bagi yet wasangi berbatuanan. So tok pa na tabing kareta problem in implementation. Iya concern mo ara makam ka kawit niya miyap kawit yu sang kamti ale sang ichi what the intent and purpose niya padodo so to kawit kamti en sa pa tok awut kawit karyang kapnan fito niya pak kamti niya ra tolabon kawit legislature what dalan tolabon so kamana-mana kam kawit ya ma boy ayusu san kak son ni tami banis nuwewe Kami Chairman Court. Kalangan Mr. Speaker tanpa dia ngai tunggal chairman sansal mesot tatag me kamatikat yang dalu utut pon kawai din attorney general kecai kalap leyang sauna kecai men labati kupuratai do song wewe penan mi amona rail fido tamaresto sabol kim na makupur mo puniyan so me fido uyawiyar fido re exerciser manaman nintuan kawid mamiyaw nintuan ruwasin pasan ng kusanet tamag tayo ba uyarangot ruwasin pasan ng kusanet kawid kong kitail sang riyaw kaya ni cara kita tahu ni terkait ulah pun so kemana mana. Ramai Mr. Speaker, niwaw kara kamakan marawat dan enggak kena di masan pe. Ketiang kuburadai nang alaltan report do mak puita. Kaya ketiang nanususin ulah pun so kemana mana. Kalangan mai Mr. Parliament. Janjaler memia kamagu jalan rutung di masan pen standing committee report. Koros mau tung kamagu to masan ye. Uo masan iso. Koros mau tung jalan Sabulman kita standing committee report Siribuku Wano lebenar Yaisak Wano sang committee kabupaten Chayan ko o Shap Masani A Uwa Masani Show kamagat paita dari sabulman kita standing committee report Siribuku Wano lebenar Yaisak Wano Masalah report pan standing committee report ay pan policy supplementary floor leader Latore Speaker man cakara kupurmawal niya. Igor kam kuburay tungal wow sa palan tutuwa tayo man cakara kupuramal jailan kakatlaw tawla bunso ka man naman fido man niya.
Kariaman. Tansan magkamagadyo mayor. Koros mautong kamagato, masaniyay. Pwuhng, masanisyo. Kamagat paitar. Pagyataybaan katyanan. Tatola po siyo kamanaman ng kabina. Kataybaan usyus ningil. O sansal siyo kamanaman ng kabina. Paytay to no governor communication lima bukui payo labanya reysa kono. Talban tola bon so kamalaman yung mukitin so kamalaman ay pan pona sa chief clerk ano sus ningil. Senator Abraham. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Edwin. Senator Irons. Senator Joab. Senator Latora. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Wow, Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Ned. Kosyonat magtrail ka manular. Boom. O melit. Senator Simon. Senator Simina. Senator Simram. Senator Artui. Senator Joab. Senator Miguel. Mr. Speaker. Kailangan insan salayang may bakon may sabol matad usyus matok kamamataan ko sa net silub ko wali siya kisula bniya riyasa 10 LT1 may tola bon show kamalaman kabna na paytight ni Governor's Communication limab kapayo labniya riyasa 10 matok kamamataan ko sa network usyus ay siya kwalu a silu abstain na wawagaranwat tayo tola po ang show kamalaman ng kabla. Kailangan ira toror kamu Senator Carr. Kailangan mo yung Mr. Speaker bagi ban kurang tungal ng kaya semua. Kami lang may tatak kesempal gay kita isobay. O kami din makamukaki kau nampen lakap anak-anak beliau tuban na pasen kak kau cak tatak nakasa-kasa na tatak kesempat pan makit lakap makapuakan may Mr. Speaker aso mawan mayang kami ti anu wow kara-kara kamakan malwa tayo lang ramo dahil tisa na uya ko po. Kailangan moni pan po na siya kamagot mamiya imen po na siya pakair mamiya pakair sa chairman kan kamu chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker ong sa mga kamatin mo na makasandiyan rin kau na bata kapul ben sa matay to tawakin lakap kay bandu ba nagulagay sa kriyaw kailangan
Diyan sa lang mga pakayar sa committee, the chairman, committee and finance, ito na yung pakayar ko sa matay totoo kan lakap, pan ko ko isak riyaw, karatak chailan kat panong mon ko ko isak riyaw. Niya pakayar sa chairman, Jaykan. Speaker, Kami acting chairman and JN ko, Senator Licanet. kalangan kami, Speaker. Ito nga sa kalanang mga pan, Mr. Speaker. Kung kubre, stansyal may miye floor motion kasampan, may lel, assignment kan ang committee na chain ko o PWTC. Imen kawait, supplementary seban eupen ko seneti karongorong konengkan en bil jepta karongorong kan en jeptan niar week me panwa. Hari ipeki ko mailkan me uya kamukit en floor motion pukon nilang pateng kosontikan en committee joint committee kalangan. Clock eban mie pakai limba pansasan na politin kalangan. Kalangan na sa lang mga pakayar sa acting chairman and JN ko, Senator Licanet. Masular pakay sa Senator Kan, chairman and R&D. Kalangan ng Honorable Speaker, ikakatsa kaya sa bali, tungkol sa karan wow. Honorable Speaker, imen pakayar kaya Honorable Senators Kan, namiye Committee Kabachabach, Committee in R&D o Land, Clock Riyaw, Muriso Wasabang. Kalangan ng Diyan sa lang mga committee na R&D, Clock Riyaw, Lebranwood. Clock Riyaw, committee na R&D. Pakay Riyaw yung vice chairman o member ka niyang niyambat yung chairman. Kamuy, Senator Louie. Speaker, ipachuan na letier mo isang chairman na rin. Iban pachuan pakay. Iban pata chairman sa mo may committee Rosan Mau o pakay rin sa machay karong-karong sketch walong lakap dan cancel o pakita rin sa machay staff kanan wewelang lungko kailan ka kamogit lang karong-karong niyet next week Clock Riyaw na ban open conference 1 na ban conference 1. Diyan sa lang mga pakay sang vice chairman Louie. Niyet, Clock Riyaw. Kongong uyang member kan korusan pati ang chairman o vice chairman. Masular pakay sang Senator Kan, ay ban po na siya kamagit mamiyer. Amo na ban po na siya kamagit mamiyer. Imen, pen Williante, pen ngayon, uyay kapung vice speaker, floor leader, o Honorable Senator Kan Koros. Senator Kan Koros. Kapung ki kupure in toto kupur pa na magtay sa bulman ki. Ong totong kan magtay sa bulman ki pener. Melel me pitata sa bulman tay totoo kan override ranwood. May mangi inin kapung ki sa bulman tay totoo. Pumasyo to po ita ranwood. Nakasali yung tayo magtay sa taan kung manaman ang designate shop non-retention area o public land kan. Rimen kapung ki yung tayo. Manaman wo mi legislature. Imag try designate kikiyar shop kay residential at conveyance, residential conveyance o public land. Shop kan koros kailangan ko manaman ang designate. Manaman ang designation ni shop, member and legislature. Non-government retained area o non-public land. Recaping ko kupuratel. Pumasok to po itaranwot, kutail pain, syoy kala sa bulmatay manaman, magtay sa bulmatay. Kara tayo man, kataman ki yung kutail. Magtailaan ko manaman ang designate shop kan non-public land o non-government retained area. Irail kan may patpato non-government retained area, syotan ka manaman, Pwuhng. O kutailan na layer, pati mato kutailan designate la, pilihan shop kan memiminan government retained area. May uso to uya totoo kayang purpose maruya totoo kayo. Dari kailangan ng kupramail, wala ka totoo po itaranwot. May ito meliela, may sabon matay manaman, may ninin laut o Pwuhng. Ik tayo makawat ako sunod. Kailangan ng kupramail, o koros mautong tayo ran mulet isang uya kupron ranwot o sapat pene subject to call. Masani A, uwa masani show, kumagit po ita, kailangan ng kupromay koros.